Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Sanibonani, igama ulinde kuhle. Sibongiseni. MC Dr Life. Insizwe yakwaNongoma ke le, mfuka khumalo. Namhlanje lolo suku kwenzeke podcast. Khula ngamandla ke siqephe sesibili sithaka sikuphathele okuhlukile. Namhlanje ngitheke ngisho nePMB ngilanda lapha mfuka Shelembe. Ke sikhulume ezepolitiki sithi #ezepolitiki baba. Ezombusazwe. No umuntu akathatha ithuba abonge kwamule ukwamukeleka mfuka khumalo. Ngani yakwethu. Sibingelele neteam yonke sibingelele nabafowethu esihamba nababukeli. Mfowethu siyiteam yakwenzeka podcast sibonga abafowethu enithena hamba nalo izwe lingaka nisuka ePMB noNkulunkulu wanhlenga nje engozini zemgwaqo. Kungokuqala ke nje podcast njengoba sila eThekwini ukuthola nje umuntu osuka ekudini kangaka and abe azimisele nje ukuthi hayi Khumalo ngoba usungithintile ukuthi ufisa sibe ingxenye ke sothinta ezombusazwe ukuthi njengoba sibheke okhethweni lika 2024 ikuphi singaqaphela singabantu abasha ikuphi singaqaphela singabantu abadala ikuphi singaqaphela siyisizwe saseningizimu Afrika mfowethu ngiyakwemukela ngiyabonga kakhulu mfowethu ngokuthobeka kwakho oqhawula kwethu siyabonga ngani yakwethu Ningizimu Afrika sesishilo angabe sapholisa amaseko first question sibheka ke bakithi ezombusazwe ezepolitiki ukuthi ke kukuphi kubhekephi ngifuna uqale ngikulandela kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana ukukhuluma kakhulu ngepan African ukuthi angazi ukuthi njani but namhlanje ngifuna ukufunda ukuthi yini leyo kakhulukazi ke njengomuntu omusha mina ngithinta kanjani ukusuka ukhuluma ngani uma ukhuluma ngepan African mhlambe kafishane mfowethu Khumalo ukungena kuyona singachithi isikhathi ngifisa ukuqala ngithinte la kule distance nokuhlangana uma siyabantu kakhulu abamnyama sure abasebancane siyikusasa lelizwe lethu so distance yokuthi uyabo uma sibizana kufanele sihlangane sikhuluma izinto ezifuna ukuya phambili akufanele sinake esikukhiphayo ngalesikhathi sizama ukwenza njalo kubaleka kakhulu ngoba siyathanda kuba nama excuse uma kuyizinto eziprogressive but sinemali esizikhiphayo thina njalo esiziphuza ngeweekend singabali sibala kuphela uma kufanele senze izinto ezibalekile so kuyangijabulisa ukuba khona la ekhaya ngisangaphinda ngibuye futhi yes of course yes ipan Africanism sifundiswa kakhulu iPrince of Pan Africanism oku Dr Uma Ifatunde bamanzi abaningi enkundleni zokuxhumana so ngifisa nje ukuyichaza noma ngiyisame up ngama principles awu3 kuyo sure number 1 okubalekela sifundisa kona ukuthi sonke siyinganza seAfrika somndeni owodwa akunandaba ukuthi uzalelwe eMaritzburg noma uzalelwe eThekwini noma uzalelwe eClermont noma uzalelwe eSoweto noma uzalelwe eGhana noma uzalelwe eZimbabwe noma uzalelwe eUnited States noma uzalelwe uma uyinzalo yaseAfrika sifana nomndeni owodwa and sishare ihistory eyodwa futhi siyingane zaseAfrika number 2 as Africa goes so goes the rest of us ujwayele kusho njalo uma sizofuna inhlonipho kubantu njengama Africa kufanele senze sure ukuthi iAfrica iyahlonishwa because into ebanga ukuthi kuhlonishwa ama-China akonke sihlonipha wona nje siyazi ukuthi China njengezwe labo iyahlonishwa so kubalekile ukuvikela lento ebizwa ngeAfrica ngoba akekho umzali noma ayikho ingane ehlonishwa ngaphezulu komzali wayo kufanele senze sure iyahlonisha iAfrica njengomzali wethu kuqala ukuze sithole inhlonipho nathi mhlawumbe okugcina ukuthi uAfrica kuza kuqala ngaphezulu kwayo yonke into angisiyena ikholwa eliyiAfrica ngeAfrica eliyikholwa angisiyona iANC eumAfrica ngumAfrica oyiANC yonke uAfrica kuza kuqala ngaphezulu kwayo yonke into because iyona membership esayikhethelwe uNkulunkulu okunye lokho esizibiza ngakho namhlanje singashintsha kusasa so uma ngiyiChristian kusasa ngavuka ngithi angiselona uma ngiyisigebengu kusasa ngavuka ngithi angisesona uma ngiyikholwa kusasa ngavuka ngithi angiselona but kuba uAfrica into esinika uNkulunkulu engesikwazi ukuyishintsha ukungenela kwi-Pan Africanism ngifuna ukuchecka la ukuthi isizwe semnyama isona esihlupheka kakhulu kanti you are saying guys as abantu abahlaziyayo ukuthi we have ama resources that are enough for us take us through my brother that is true ngempela ukuthi ama resources are there and why sihlupheka kangaka sisizwe semnyama kuyahlekisa ukuthi uNkulunkulu nathi asazi wakwenzelana but iAfrica ilona kuphela ilizwe libusisekile ngama resources ngamamazi umhlaba wonke uthembe iAfrica ngama resources ayo yonke into esidinga unamanga wena yes how umhlaba uthembe iAfrica yonke sure but ngamamazi ngiqonda ukuthi iAfrica ingaphila yodwa izimele ingabinankinga but umhlaba udinga thina ukuze uphile
Yes. Power. So now uma kunjalo wonke ama superpowers uma singabalo America no China no Russia yonke impo ibonayo isuka ibange Africa. Because unamaka wena bayazi ukuthi ngeke baphile ngaphandle kweAfrica but iAfrica ingaphila isiphila ngaphandle komhlaba wonke jikelele. So izimpi ezinjalo ke angazi mhlambe sizokwazi ukucover ama questions alandelayo. Angifisa ukudida umuntu kodwa nje iAfrica yanele ngama resources. Sanele ngayo yonke into sibe sendaweni uNkulunkulu ayibusisile ngazo zonke izinto esizidingayo. Kahle kahle shuthi lese eBhayibhelini uma ukhishwa eBhqileni eGibhithe usuwezweni lesethembiso. Yizo lesethembiso. Izwe linoju ikona lidla abantu balo. Uma ukhuluma ngeBhayibheli ungikhumbuza inhlolo ezayobona ezweni lesethembiso bengakafiki. Zabuya nereport ethi lihlizwe lakhona but lidla abantu balo. Ikona kubona nala sinale inkinga esinazo ingoba izwe linoju ezweni elinoju kuhlezi kunempi zokubanga uju lakhona. Okusho mamazo njengoba sihluphe kangaka sibe sinayo into ebambekayo inkinga enkulu iloluju olubangwayo. Uju olubangwayo but uma ngingakubuyisela kancane kwihistory asikazi sihlupheke njengama Africa until kuze kufika abantu abangethina. Abantu amhlophe. Ama Africa sikhule mhlambe ngisho kanjalo ukuthi ngiyabasaba. Phela ngithi but ke ngoba usuze wagonyima bayosha abantu ukuthi umfoka khumalo wabashoyo. Thina njengama Africa siphile impilo esanelisayo ngawo wonke ama system ethu as Africans. Kungafiki umuntu. Besinokudla mhlambe lana ke eThekwini abakubonanga lokho but mina ngikhule ngesikhathi ngasekhaya eRichmond ngikubonile bese kunamagwava akhiwa noma ubani. Kunamajikjola akhiwa noma ubani. La wena ithi ama berries namhlanje asehulwethe kuphela. Yabo? So uNkulunkulu usibeke ezweni akade libusisile ngezinto esizidingayo. Walibusisa nangelanga ikona sibizwa ngabantwana belanga because ilanga ilona elisipha zonke izinto esizidingayo. So kulelo zweke for some reason kufike abantu abathize beqhamuke endaweni ezithize bene culture ethize eyakhiwa ama condition athize. Ngicama ukuthi yona indlela esarobheka ngayo because kwafika abantu kubantu abanenala kuthiwa uma unokudla okuningi unenala. So uma sinenala sasinganakile. Basifica sihleli sibusa singakaze sazi ukuthi kukhona into engintshontshelana. Ukungitshontsha sakufunda ngabo. Lento ekuthiwa ukumanipulator sakufunda ngabo. Even ngisho ilanguage yakhona yabo yakhiwe ngemanipulation. Thina eAfrica besipha umhlaba ngihlezi ngizwa abantu bethu omkhulu babe izilima ngokunika izifika umhlaba. Kwangebona ubulima. Thina sikhula emakhaya kunamahlala because eAfrica sine culture yokwamukela wonke umuntu ofikayo. Uyabona mina ngifike namhlanje la ekhaya but indlela engamukeleke ngayo kuyakhombisa ukuthi ngihleli nama Africa sengizizwa ngisekhaya. So kunjalo. Kwezinye izizwa uyithola into efana nale. Ngiye ngibabone ngisho bephethe uyabona uma sihamba nayo zobabili ngibuthenga oplastic about 3 kubona kujwayeleke ukuthi ngiziphathele khona ukhona wena ungaphethe lutho abakuboni futhi okwrong lapha but thina iculture yethu as Africans isifundisile ukubambisana nanoma ingayiphi into encane ngoba umuntu ngabantu kwaze kuvele amagama okusiselana izinto zaseAfrica lezo zonke zizalwe iculture yethu yaseAfrica oke kuyithole kwenye indawo ubuntu awubuthole kwenye indawo ubuthole eAfrica kuphela shuthi imfowashelembe umsusa wendlala engaka eSouth Africa ukufika kwezifika ezazakhiwe endaweni ethize mhlawumbe uma ngingayicaphuna kancane labantu baphuma eIC baphuma endaweni engabusisekile ngelanga endaweni yabi ice age abakwazi ngisho ukutshala izinto ezihlumayo khona ihistory abangathandi siyibuke babeze badlane bodwa ngenxa yokuswela ama resources iyona into yabakhipha ngakubo so uma kuphuma abantu abanjalo uyazi na ukuthi ingane ehluphekile kuba ngazi ukuthi ihlakaniphile kunezinye ingane so kwafika abantu abakhandle ukuhlupheka bezosela bazithatha kanjalo into zethu kwaqala lapho ke lezi zinto ezimbe sizibonayo namanje okay shuthi yangena ipolitiki after isayibona ukuthi okay umhlaba uyahamba umnotho uyahamba ezandleni zabantu abamnyama so now ke uyithi question ke this 2024 sengijumpa ngoba nathi sishawa ixesha but this 2024 olunye lokhetho olufaniswa nonyaka ka1994 ngenxa yesasasa nedumela indlela okwenzeka ngayo nano yabona masingathi mungabheka ngo94 inkinga zaziningi ezazikhona okwakubandlulula abantu abamnyama njengamanje sekuyindlala no corruption nongalingani nongasiselana nongazanje ukuthi sengazi ukuthi makuyimini othola iqatha sekwanele ukuthi omunye umuntu udlile noma kadlile ayisekho kakhulu lonto enhlizweni zethu so ke lolu khetho ngani yakwethu kulezi inhlopheko ezikhona ulubona lubaluleke kangakanani angiqale kanje batheme befika izifika ezweni lethu basidivide kuqala yes because bekubalekile kubona ngoba awukwazi ukuxhaphaza isizwe sihlangene
ngeke and kakhulu besibaningi ngokwenamba namanje sisabaningi ngamathi umhlaba wonke ama-Africans wona amaningi angazi ne-China ukuthi obani but ikasikhulume ngokwe context yase Africa yes ithina sibaningi ngokwenamba so awukwazi ukucontrol isizwe esiningi kunawo bekufanele baqale basidivide ikona besinika amagama but mhlawumbe ukuze ngingayandisi kakhulu asikhulume ngendlela esidivide ngayo political yes kuneqembu okay phansi kwe-ANC ekuyiyona iqembe la sinika inkululeko bakusho kanjalo makusho yes kuhlubuke amaqembu ngicamani manje angaphezulu kwa 300 yeah abantu abamnyama kuphela ngamamaza akhuluma into eyodwa akhuluma ngokuzosiza thina now uma be successful ngokuthi basidivide bayazi ukuthi ayisekho into esikwazi ukuyikhuluma ngazwi linye yeah uma benze njalo ke ngicama ukuthi kona okubanika amandla ukuthi bakwazi ukusicontrol now sisesikhathini esicritical njengoba usushilo ukuthi sicishe sifane no94 isikhathi uma sisisebenze kahle esingasinika inkululeko but kunezinto ezibalekile ngihlezi ngizisho uma si approach ipolitiki wana sisusa ama emotions ngiye ukuthi iphinde le mfowethu ayazi ngifuna ukuthini uma this year kunento esingayithi usoqhubeka kunento ukuthi uma ngiyi-ANC this year uma sengifuna ukuba yi-IFP next year it's like I committed a crime no that is not a crime akufanele kube crime i-business yes uma ngithenga kuwena isinkwa namhlanje kusasa ngingadecide ukosithenga kusiphephelo ngezizathu zami so uma ipolitiki isofunda thina njengama South Africans we approacher as a business anganoma ungayiphinda mfowethu lento abantu bayi-understand bayizwe ukuthi politics it's about ukufaka ukudla esiswini ipolitics ibusiness ithina kuphela ama South Africans noma ama Africa avota ngama emotions ngicela ukuba khona insizwa singoba sivota ngiyasaba sikhuthaza abantu bafethu let's go and vote iyasho iqembu lalo ngithi mina ayishiya leli awukuzame leli because of this and this and this and this isithi yena hayi phela mina khumalo ngeke ngikwazi ukushiya iqembu lami lento ifana nepirate no kanjani awukwazi ukufanisa isport nempilo la sisempini ye survivor si brainwashed yabo noma si miseducated political awukwazi ukuapproach ngeke ngithenga isinkwa ngoba sasithenga ubaba ufuna ngibode lesinkwa si right in for ingane zami manje yabo so uma sisobuyela iNC siyayithanda sizalwe yiyona yes but asi wrong ngokuthi sibukisise ukuthi isayifeza inhloso eyakhelwe yona noma inhloso yamanje so sike emkhankasweni nathi ukuthi sifundise abantu ukuthi kani yakwethu asizibeke etafuleni lezi zinto siwe ama option asikwazi kuba yilelo qemso zesife ngoba nakho omkhulu babe akubona umgomo ayikho icrime eyicommithile ngokuthi namhlanje siwe elinye iqembu but as Africans sure into yokuqala ekufuna siyenze ukuthi one siz identify njenge group eyodwa one imvula esinetha sonke ngendlela efanayo ugesi mawuhamba lamanje uzocishela iDA ucishela iEFF ucishela iANC ucishela iUDM yes so uma kwenzani ekhambeni kwagesi ukuthi wena uUDM mina ngiDA akwenzi lutho okusalayo sonke sisafarisha into efanayo sure so uma siqonda lokho njengabantu bakithi mase siyazi organize because isitha sisodwa nathi kufanele sibe sisodwa uma sike sahlangana sazi organize sabe into eyodwa ivote lethu singalezi into echeap because umuthi uzobile liqembu yozufe unika abantu abasemandleni lelo qembu ukuthi bakucindezele noma because abasadinga ukukwenzela lutho because wena uyilona yozufe yabo sidinga ukuhlangana sibuka ukuthi iyiphi into esidingayo njengamanje as ama South Africans yes uma into esidingayo njengamanje for example kuumhlaba yes swathatha amaqembu sibuka ukuthi ilona liphi elinamandla okusilethela umhlaba njengamanje yes hayi ulibuka njenge DA noma ulibuka njenge EFF silibuka njengama Africans because ithina is feeling indezelo yabo asingayithathi njenge game because iyimpilo kuthina and then sithatha ivote lethu silinike lo esibona ukuthi uyena one capacity yokusinika into esifunayo fanele si approach kanjalo ipolitics so iyona into ebalekile this time this coming around this coming elections ukuthi bafethu let's choose wise asibheke impilo yethu this is not a sport no impilo ekugcineni impilo okay sikhuluma la ngengane zethu kufanele zisale zikwe ne foundation ezizokwazi ukusebenzela phezukwayo to add on that there are people who are saying I'm not voting because of that and this and that uthini kulo muntu who's feeling betrayed ngendlela lokwenza let's say mhlawumbe ube naleli phutha lokukholelwa eqenjini elithile la ngamenzela lutho but now uyabona ukuthi his or her hands are tired ungavoti kuyenye indlela yokuprotesta kwepolitiki yes enye indlela yokuprotesta kwepolitiki is not to participate kuyona yes
nami ngeke ngaba sesigabeni sokuthi ngithi angivote. Hayi sonke sibuya lapho. Yes, ngeke ngaba sesigabeni sokuthi ngithi angivote. Why? Because uma sizoya evotini si disorganized. Angeke sibe nalutho ngamamazi uma ngizowenza iexample elula. Uma siwu40. Yeah. Noma ngithi u50 ngokwe population. Yeah. Masiba namaqembu awu5. Yeah. Shuthi iqembu lilodwa lina 10. Yes. Isitha esincane kunathi sinabantu abawu20. Yes. Uma sivota thina as ama groups njengoba ngisho awu5 kushuthi lapho wonke amaqembu azothola 10 mase sitha sithole 30 because isisodwa. Yes. Kanti uma sonke sizohlangana sizoba no50 wamavoti sihlule isitha sinqotshwa kanjalo. Yes. So ikona ngikhathala ukuthi sifune ukuzi-identify ngezinye izinto ngaphezulu kokuba ama-Afrika sibe sicindezelwa ngoba siya ama-Afrika. Now uma sizobuka inkinga zethu mase sibuka izinto esizidingayo thina as Africans mase sivote based on that. Nami ngikona ngifuna ukuvota. Namanje siyasho siyabanxenxa ukuthi leya nto yokuthi asivote manje because sibona ngazo sinayo option engcono ezosithatha isibeke. Okunye futhi ekufuta sikwazi akukona ukuvota okuzoqeda inkinga zethu. Because enye into ekhona kuma Africa lo ukuthi ngoba sengivotile siyeza la sengicedile mhlawumbe ngibambe siyeza la so in terms njengoba ke Mfo Shelembe Mfo Khumalo okay ngiyanizwa ukuba niyangigqugqumezela ngolimi lwesiZulu ngolimi lakithi ukuthi no noma kunjalo asambe siyovota bhalisa online ukuze ukwazi ukuyovota ithi into Khumalo ama political parties lapha mangaki are close to 300 plus to get the point ngivota kanjani entweni abantu abanganga ngibona ngano right ngibona ngawo wrong but ngifuna qala ngekey why sinama political parties amangaka then let's advise abantu ukuthi as much as ama political emaningi because there's no way angithi vele uSiramaphosa umengameli wethu uzokhipha usuku ngekudala they are there kodwa ke ufuna sichoose wisely as African okay but ke ngifuna ungithekeshele lapho ukuthi as njoba njengamanje abantu bavote yini lenza ukuthi sibe nama political parties USA siyakopela kakhulu thina singama South African why singakopelanga USA ukuthi ayibe nama just let us just have two parties isitha senze ngamabomu kulawo maqembu wonke athamela abantu abamnyama kufuna ubuka ukuthi afandwa apha afandwa ubani a hand that pays is a hand that controls isandla sikhokhayo isona esirulayo now amabomu ukuthi sibe namaqembu amangaka isitha sikwenze ngamabomu systematical senze ukuthi sisdivide lento sengikhulume ngayo but uma soyivotile ikona kubalekile ukuthi thina njengoba sikulento ye social media sibanxenxa abantu ukuthi bafundiseke ngayo mase siqale ekuzi-organizeni kuqala iyona into ebaleke ngaphezulu kwayo yonke into esijwayele ukukhuluma ngayo leyo asikwazi uku-approacha le business singekho organized because isitha uma siza kuthina si-organize sihlelekile isitha sakhe into eyodwa yaso mase thina sihlukene kaningi ikona sihluleke kuswini now isolution ithi asihlanganeni sikhulume ngale zinto sibone ilona liphi iqembu elizosithatha lesinike mina ukuthi angifuni la kule platform kuba ngazi ukuthi ngikhankasela iqembu elithize sisazo siyaya lapho kuzosiphoqa ngicanga ukuthi umuntu omdala kuphela isikhathi la khona sizofuna simbandaza khona this is a podcast there's no one funded us so now we need to speak our language because we are really tired and affected by the politicians sisalapho ke Mfo Khumalo ngifuna ukuthi asikwazi ukuthi kusuka 94 sina 30 years plus manje besilokhu sikhetha ama leaders angekho right kusho ukuthi la kune system eyenza ukuthi labantu uma beke bangena kuyona bangabusaba right now iqembu ekufuna silivotele okokuqala nje kufanele kube iqembu elikhuluma ngokulungisa isystem ilungiswa kanjani isystem ukuqala phansi iconstitution hayi lezo vumela ukuthi abe namaqembu awu 300 ukushintsha iqembu akusizi ngalutho ukushintsha ubuso bomuntu akusizi ngalutho silwa nesystem la now isystem bayakhe ngamabomi bona abacontroller wonke ama institution abalekile omphakathi now isystem yakhe kanjalo ama institution uma singathatha mhlambe essential institutions babiza kanjalo lawa enza umphakathi ube functional izikole izibhedlela ama clinic inkantolo bonke lama institution awa controlwa yithini so noma ubani ocontroller lama institution abalekile emphakathini uphethe system yabo ikona sifunda ne-education system engasisizi ngalutho yabo ikona siboshwa kangaka thina enkantolo ngaphezulu kwawo yonke esinye isizwe noma ungaye endaweni egcwele abelungu thina sigcwele emajela lapha yazi khonto ngitshotshayo uthi
enye izinto ebalekile masiyovota this time let's check ukuthi ukhona noyimisele ngokushintsha isystem wazi ngibuyela kuphi why umuntu ezogwetshwa ngokushaya ngempama noma mhlambe kade kune unrest waboshwa umuntu wagwetshwa niye noma wagwetshula ngasekhaya ugiqinisa izithupha akasakwazi ukuthola umsebenzi kodwa lo muntu uyisavile into yakhe but at the same time sho lo muntu kahlahle usumright off shuthi into oyifuna kuyena manje ufuna beyini ingoba siphila kwisystem yabanye abantu eAfrica awukho umgqomo wokulahla umuntu lento ethi kuhlunyelelisa izimila akukho njalo yabo enye into ekufuna siqonde njengama Africa ukuthi umthetho akuyona into yakhe uNkulunkulu isuke phezulu ingcwele izizofika umthetho wakhiwa abantu abathiza abahleli kanje abafuna ukuvikela into zabo kufuna sizibuze South Africa siphila ngomthetho wakhiwa ubani wakhe umthetho indaba ugwayo sihlaza ngiyawuhlonipha mina ngoba uyasetshenziswa ekhaya ngokubiza ngensango but indaba ugwayo sihlaza eminyakeni edlule kade uboshelwa yini namhlanje awusawuboshelwa yini lesi right ngawe kade i wrong before yabo so ithi lento umthetho akuyona into yakhe uNkulunkulu into yakhiwa abantu namhlanje bangavuka bethi into ekade i wrong kusasa i right namhlanje so kufuna sikucheck ukuthi siphila phansi komthetho wakhe wobani abavikelana now uma iqembu likhuluma ngoshintsha imithetho ilona qembu mina engifisa ukunqoba umuntu ukuthi silivotele siyesa lapho right kulungileke siyaqhuquzelana ukuthi let's go and vote siyaphambili but mina lindo kuhle khumalo ngaye esikoleni ngafunda ngaqeda thema certificate zokuvota njengoba usho sayifanela indaba yokuvota ngabona le ayizungisebenzela because mhlawumbe kunezinto engazibona engangibona cha lezi ngeze ngisebenzele but now mina awungi-understandise njengolindo kuhle khumalo onga understandi noma o understandayo ukuthi ukuvota akunakusasa ukuvota bafethu for now ama politicians awanakusasa masithi nakuselento lena kahlahle umuntu omthathile omvotela wambeka esikhundleni uqedile umwezile use right yabo siyakulama elections nginawo leyo nto engibusayo ukuthi like it or not lento yepolitiki ayisisebenzeli mhlambe ke ithini into what is the way forward okay ukuvota ayikho freedom fight yakulwela kwasekuqaleni sinikwe isitha ayofana ayona namhlanje siphela ayike akekho umuntu oyelwela inkululeko ongamvusa namhlanje athi wayelwela ukuvota akekho futhi umuntu oyelwela iconstitution into esinikwe yona isitha njenge strategy sokuthi silwe naso akwazi ukunikwa isitha sakhe indlela yokuthi ulwe naso kanjani yabo however mfana ngithi thina because sibaningi ngokwenamba yes mhlambe singakusebenzisa kweadvantage yethu ukushintsha ezinye izinto because akusekho ukubuyela emuva uyabona asisakwazi ukugqoka ibheshu njengamanje asisakwazi ukuyeka imoto makufanele ngize la eThekwini kufuna senze indlela yokuthi within the system siyakha kanjani enye system yethu ezosiza thina yabo because asisakwazi ukucisha ugesi esujwayele khona bangasakwazi ukulala isavana engasayiphuzanga yabo so zonke lezi zinto zifike nesitha into ithi sizenza kanjani nathi sikwazi ukusebenzela now uma isitha sisinika ukuvota asisakwazi ukuhlehlela emuva manje awusho kanje isona strategy esikhona esingasebenzisa usho kanje mfuthu asikwazi kodwa ukusebenzisa si divided ngeke sibuyisele ngaluthi yona lento kade selokuyenzeka kusukela eminyakeni ewu30 yes and iGhana ngicabanga ukuthi yona eyakhuleka kuqala eAfrica sithe siyithola inkululeko beyisina about 60 years fana ngabe sifundile kubona ukuthi ukuvota kulekeleni ngalutho because bayakhala njenganathi namhlanje eAmerica ama-American Africans abesena 100 bani weminyaka ekulento yedemocracy kufanele abe sifundile kuwonke ayizelanga uzosiza umuntu omnyama abantu abamnyama base-America bayakhala namhlanje sikhala isilile sisodwa now la eSouth Africa because sine advantage yokuba baningi ngenamba mhlawumbe ngasebenzela but bane strategy so basihlukanise ukuze inamba yethu ingabi nesesindo uma siye votini so into yokuqala esifuna siyenze noma engagqugquzela ngayo uma usentweni ethi awuvote yes asivote provided si organized uma singekho organized noma singayeka into ebaleke ukuthi sihlangana kanjani kuqala siqonde izinkinga zethu ziyafana then sesingaya ke votini ngoba sovota nge-interest yethu as a people hayi ukuthi sovota nge-interest ye-ANC na uvote nge-interest ye-EFF nomunye avote ngeqembu lakhe mntaka baba ebesikuphethe namhlanje
bekungako bengamanqaphu okuyuhlelo ke esifuna ukuhlongoza kwenzeke podcast sibone ukuthi abantu they are interested kulona balilandela yini bafisa ukuthi silwethule sibe nento kanje la khona njoba sibheka okhothweni sikwazi ukuthi sicathulisane lapho nalapho sivulana amehlo ngoba imedia kuye kuthiwe imedia previously ifavor uhlangothi oluthile njengamanje senenhlanhla yama social platforms la khona izinto sisabona ngathi le video engenzayo yakwazi ukufika kumuntu without any problem right so ke sengiyayitshontsha nje lena sesivala ngiyayitshontsha ngiyayitshontsha nje ngiyayifaka eyami concern ungangayiphendula kodwa eyami concern ngifuna ukuyibreak down ngifuna ngisho ama camera ngibheke ngempela ngoba ngiphatheke kabi right ngilomuntu ke ongathandi noma ongakholelwa ekutheni ukuthi into yakho ukuze iphumelele ufuna ukukhuluma ngamagama abantu but sometimes ukugcine uphoqeleke ukuthi ukhulume igama lomuntu yabona so kodwa ke ake ngiwahide okwamanje right I saw lento yabaculi ngifuna ukukhuluma ngabaculi njengamanje irole yabo baqashwa left right and center UDM yabona bakhona ANC same artist wabone kwi IFP wabone kwi EFF wabone nje endaweni eziningi MK same artist right into eyenzakalayo leyo but ngifuna ukukhuluma ngamanye ama artist engwabone promoter why ngiconcern ngawo lama artists ufuna ukuzwa kahle just relax if lama artist promoter iqembu lawo right lawo lelo mina engithi mangihleli phansi ngilibuka ukuthi okay as kwenzeke podcast leli qembu athi leli artist alivotelwe alingisebenzeli because ngia apply for ama funding we do have kwenzeke we need material we have a team of 5 here and sinabantu ama artists ahlukahlukene swalekelela kwa promoter njoba sikhona kumanje sizofundisa umphakathi ngalento ukuthi sikhunywa ngani makhunywa ngokuvota nokubaleka kwakhona so njengamanje lo muntu ngapha other side umsebenzi wakhe ukungijabulisa ukungifundisa other hand uyakhokhelwa imali ukuthi apromote leli yaqembu ithini lento yama artist ngize ngithi mina why ngabi nomthetho kule system esikhuluma ngawo ukuthi umuntu oculela iIFP angaculela iIFP umuntu oculela ANC akastike kwiANC ukuze if usidecide ukuthi iANC is not doing well you move to IFP if IFP is not doing well and you shout because at the same time asibezwa bekhuluma uma kukhona izinto uma khona kuthiwa khona inkinga ekhona bese kuthi yazi ukuthini endaweni ethila kubenga right la noma umholo othila akenza kahle but sibabona njalo uma sebekhokhelwe imali sekufuna bezo promote umbuzo wami mhlawumbe ungadidi kodwa it's what I'm saying if you don't get it forget about it umbuzo muhle kakhulu ijulile ungikhumbuza enye principle ye Pan Africanism esifundiswa njalo Prince of Pan Africanism it is self determination yes ayikho into ebaleke njengokuba nento yethu uyakhumbula ngikhuluma nawe uqale ngithe isandla esikhokhayo isona sicontrolayo yes now labantu base businessini yes asifuna ukuvimba ukudla kwengane zabo noma imali efanele sizingane zabo but uma ngifuna uku-attack you benefit in the expense of us as a country because ithina ama buyers ithina abantu abasupporta labantu ithina abantu abama customer production yabo so kahle kufana ngabe benze interest yethu abantu abathenga izinto zabo yabo ithina belungu babo kodwa umbuzo uthi ubani obakhili ikona abanye bene argument ethi abasikweleti lutho khona abantu abaphumelele ngasemakhaya bathi anisenzelanga lutho ukuthi buthi omdala ngiyaxola usungena but that is affecting us if when usemandleni then ngokuthi wena uyasebenza unemali kusho ukuthi ekhaya abalutho awusezukwezwa ama interest abo that is why the argument siphila kabuhlungu mfowethu manje ngoba amanga adayisi amangiwona enza imali yabo siphila emhlabeni la ukuphila ngamanga ikona okunemali athi abanye bethu abakhokhelwayo ukuthi bakhankasela amaqembu athize bakhokhelwa bazi kahle ukuthi
bakhankasela amaqembu angasizi ngalutho thina but because usenikiwe lo 20,000 sekumanele yena lokho nengane zakhe asenendaba yes that's bad siphila kabhlungu ezweni elinjalo uyabona ngathi indlela thina esicompromise ngawo ngama principles singadayisa wonke umhlaba makuthiwa uyimali ngisho umhlaba athi qo uma ngathi uyimali singawudayisa singabusazi yabo siphila nabantu abadayisa ikusasa lengane zabo ngemali engeke ificwe na igeneration yesithathu kubona ikona sihlezi argue ukuthi akekho umuntu omnyama onemali because umcebo wethu uma imali siyenza umcebo futhi imali akuyona umcebo ipromissory note into efika idlule umcebo yenye into ezinye izizwe ezinomcebo oficwa ama generation awu 54 yes thina ubaba wena amakhumbe ecebile kudala izingane zakhe namhlanje ziyahlupheka because ifocus yethu isemalini now ngiza kulento lama artists yokhuluma ngayo ifocus yabi sekwenzeni imali but abazi ukuthi bashiyane foundation la ingane zabo because ukuthi uyacula ingane yakhe akushizo yacula yona fanele create environment ezokuthi kube lula nokuthi ingane yakhe ikwazi ukuthola ama opportunities atholwa abanye abantu now uma uzocompromise lokho for u20,000 uthole namhlanje basidayisa mfethu let's tell them they must change their thinking mfethu because yabona ithema yenzeka lento it's because yenziwa na umuntu ebengimthanda ukuthi wow kwenzeka kanjani lo muntu mfethu uyangikhuthaza ngapha ukuthi i-podcast must go abantu abaku entertainment abambusa ukudayisa ngempilo zabantu because okubalekile ukuthi ingane zethu zizosala nani sizama ukwakha la ifoundation ukuthi ingane zethu zikhule zinamathuba afanayo nezingane zamandiya afanayo nezingane zabelungu so uma so compromise that for ipromissory note ufana nokuthi thina sizigwaza ngowethu noma esibulala ikusasa lengane zethu the one and only Bongani Shelembe all the way from a PMB sesithi ke hala sesiyabaleka uma uyithandile le podcast yanamhlanje la bese ixoxela khona sidingida ezungqo uthema uzisho wathi ezombangazwe wathi hayi asini wathi ezombangazwe so ke le luhlelo lethu ke liqhamuka ngaphansi kwenzeka sibonga kakhulu kwi-team sibonga ne-team mfowethu ofike nayo and we are hoping we are looking forward ukusebenzisana nawe sisidingide izinto enjengalezi until kufika ukhetho nakhona singagcini ngoba lento yokuthi senze mase kufika ukhetho sesiyolala and show ukuthi abantu abakhethiwe baya accounta and bayenza izinto abasithembisa zona ukuthi bayazenza so mfowethu I'm looking forward ukuthi sibe nenye esinye isiqephu esilandelayo sikwazi ukubona ukuthi sikile kanjani singabantu bakithi sibonga kakhulu khawula kwethu mhlawumbe umuntu esevalelisa akusho ukuthi akukona ukuvota kuzoxazula zonke inkinga zethu ayimile leyo akukona ukuvota kuphela ama Africans anomkhubo ukuthi ngoba naku sesivotile sesiqedile sesilinde leadership ukuthi deliver akuhambi kanjalo freedom is the most expensive thing ongayithenga ithengwa ngegazi ithengwa ngempilo uma sifuna freedom sikwi ngathi nisike empini engapheli uma sesiqeda ukuvota ithina futhi esizophinda sisebenze ukuzikhulula nokuthi senze ukuthi leadership kube lula ukuthi deliver into esizifunayo mhlawumbe umuntu akabongeke sesiyobonana ngokulandelayo hayi kunjalo thank you so much Kwenzekwenzeke